Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Using is the symbol latest, just latest because Lena na TikTok na kwi-page lababo Msileko. Umbuzo ke nawe guys because angazi ukuthi as viewers sazongakanani. Also nababuza ubaba Msileko mhlambe bazongakanani ngeke sazi mhlambe ehlukene khona abanye abane information thina esingenayo because eyethu indaba iku-TV show iku-social media. Kunento ukuthi uXolani ukhuluma izindaba nimzweni. uXolani ukhuluma ngokuthi uSibindi akondli into efana naleyo. Asazi ukuthi ke isikhathi esingakanani. Mase ke makuphuma lento yaXolani ukuthi akondli kukhona abaya kwi-page lababo Msileko. So ngicabanga ukuthi babheka impendulo. Abanye ke bayabuza because benendaba nodaba olusematheni. Abanye sekuhlangene nje nokuthanda indaba, abanye ba rude. Umbuzo wami ke ukulaba esibuke nabo i-TV show because mhlambe ikhona indawo esisala kuyona. Niyakhumbula guys ukuthi kube ne-episode la ebesilalele khona i-WhatsApp voice note phakathi ka Makavuyo nobaba Msileko. Lena into ebexoxwa ngayo kulama voice recordings or noma ngabe ukubiza ngani bekuyi friendship ya Vuyo no Vicky. Angithi abantu abadala laba bawu2 abazali kunoVuyo noSibindi kunabazukulu. So kwi conversation bekuwukuthi umngani lo kaVuyo unjani sidlula lapho ke because umbuzo wami ukuleyo nto. Ubaba Msileko no Makavuyo bakhona ku WhatsApp womunye nomunye and kukhona izinto abakwazi ukuthi beyidiscuss. Indaba ye friendship ihambisana ngokwe-TV ihambisana nokuthi lo mngani ufike kanjani noma bekuyi story esingaphelelanga ngokwe-TV asilandeli i-story lesi se friendship. Ngithi mina mawucabanga ke dade ugogo wabantwana kanye nomkhulu wabantwana kulama side amabili banabazukulu ku WhatsApp wabo into mhlambe abangayidiscussa ilo mngani kaVuyo ngaphezulu kwabazukulu labo ababahlanganisile manje. Iyayenza sense. Angeke vele angikhulumeli ubaba Msileko njalo ngifuna ukuthi siyibambe lapho. Unenamba yomunye unenamba yomunye ngikhuluma ngabantu abadala umkhulu lo okuMsileko ugogo ngapha okuMakavuyo. Kwi-TV sibezwa kwi-TV show sibezwa bekhuluma ngoVicky mhlambe izinto abebeyibona bengayiqondi ezabazali. Angikho ke kuleyo party ye friendship ya Vicky noVuyo. Ngikulona othi lapha yakubaba Msileko. So uSibindi awumfundisanga kahle akondli because le information isiphuma nobani noXolani. Emotive yaXolani asiyazi because indaba yaXolani iphenduka manje ijika manje. Mase uyagijima because uthole leya live video yaXolani abanye basazoyibona ku TikTok la show khona ukuthi angazi uSibindi uthini. Kodwa uveza ukuthi uSibindi akondli. Wena uyapi? Uya kwi-page lababo Msileko. Ubaba Msileko onamakhosikazi awu4. Lo baba Msileko onamakhosikazi awu4 unenamba kaMakavuyo because siwezile amazwi abo kuleya ngizothini iWhatsApp recording bekhuluma ukuthi lo mngani kaVuyo asemqondi right. Ayikho ke into esizoyidiscussa nge-friendship nani because leyo beyiphakathi kwabazali ashiye ki-friendship. Into yobungani yenye nabo bebethi baluleka uVuyo ngaleso sikhathi akusikho kokubalekile. Engibuza ukuthi mina ubona ukuthi kulezi inamba eziwu2 zabantu abadala
abaney'ngane manje eseziphakathi njengabazukulu babo bengakhuluma ngoVicky owumngane beshiye abazukulu okuyiyona ndaba ebalulekile. Mase sizwa ngoXolani ukuthi uthini because uXolani useyakhuluma manje. Iyayenza isenze dade. So ubengakwazi ukuhlangana ukuzodiscuss ukuthi uVuyo unalaba abangani kanjani beshiye laba okufanele ngabe bayabakhulumela-ke okuwabazukulu babo. Ngikhuluma ngoMakaVuyo noBaba uMseleko ngoba phela manje ayizwakali le ndaba, akekho mhlawumbe ufuna ukuzwa masithi asiyishiyeni le phathi, sishiyele bona abadala yibo abazoyilungisa ukuthi ihamba kanjani. No, kunosisi guys, nizohamba niyobabona kwipheji laBaba uMseleko bayabhala bona bane-information, ngikholelwa yilokho. Kodwa mina sengiyabuza wena ubacabangela kanjani laba abadala abawu-2 uMakaVuyo noBaba uMseleko? Ubona ukuthi abakwazi ukucommunicate mase kuhlangane abazukulu babo, bangacommunicate ngomngani kaVuyo kuphela. Akusikhona manje ukuthi mhlambe ngathi thina sizwakala si-rude kulolu daba. Yibo kuyaphithiza guys, uyaphezulu uBaba uMseleko. Mina sengibuza ukuthi ubona ukuthi isikhathi esibalekile sokukhuluma phakathi kaMseleko noMakaVuyo ukukhuluma ngomngani kaVuyo kunokuthi bekhulume ngabazukulu babo. Nento ke sijulile ngoba phela ngese sibonile ukuthi ukwenzakaleni kuphele kanjani, kodwa naba abazukulu. Ngisho lokho lona ke sehamba ethi kuBaba uMseleko kwipage lakhe mhlambe epost isithombe esimayelana nenye into ehlukile, siyezwa ukuthini nokuthini. Sezwa kodwa guys ukuthi kuney'namba, sayizwa ilona leya recording esadlalelwa yona. Sezwa futhi ukuthi uBaba uMseleko lo okhulumayo ngale uMakaVuyo uyaphendula, noMakaVuyo uchaza iside lento ayaziyo noBaba uMseleko ukhuluma ngokunye. So sho ukuthi iphathi ebalekile nje kuma conversation abo bekuwukuthi kube uVicky beshiya abazukulu. Hayi guys, angilwi ngiyabuza because into ejulile kubona bobabili abantu abadala ile yezingane. Kodwa manje ngathi thina sifuna impendulo kakhulu. Because kodwa niyakwazi angisho kabi, like thina sakwazi ukuhlukanisa into encane nento enkulu. Ikhona la isala khona lento guys, ikhona la isala khona ngoba angiboni ngempela ukuthi mhlawumbe mawuthi show uyibukile ngenzeka komunye akayibukanga wabamba nje le drama social media. Masilandela ishow abazali banazi inamba, baya communicate. Khona nento engibone kade ngibhala ukuthi uSneh wathi uma kuhamba kahle uyambongela uVuyo because ubebona ngathi izinto ayisahambi kahle phakathi kwaVuyo nobhuti wakhe. Kwakhona othi yazi uSneh angazi wathini kodwa nje into yokuthi yena unebeef noSneh. Impendulo yami ngathi uSneh kuleya interview uthi une-WhatsApp number kaVuyo bayaxoxa. Yayizwa ukuthi siselebhu thina sine-TV show le ezosinika ukuthi bathi 1 2 3 4 5 kwi-TV show. Social media kwasofika nezinto eziningi, kodwa manje sikulindeke ku-social media ukuthi mhlambe ikhona enye into eyenzayo ngaphandle sodinga isupport yethu. Kodwa leyo kugamanxa hayi it's too much leyana yokugamanxa. Manje ungathi nawe uney'nkinga zakho like kunala sekusala khona. Yingakho ngilobo ngithi yazi odade mhlambe baney'nkinga bona, ayisekho lento ngoVuyo, ayisekho futhi nangoSibindi ngoba manje sizwile uMakaVuyo noBaba uMseleko bekhuluma ku-WhatsApp. Akwazi ukuthi uma bekhuluma ku-WhatsApp sebengahlala kumngani kaVuyo bebe benento enkulu edinga bona ezabazali balezi ngane. Bakwazile ukuhlangana futhi kwi-meeting before le WhatsApp recording esizwile. Manje kuba ngathi uku-understanda wethu ukuthi
Angazi guys, angazi kodwa sokhuluma nge-TV show. Yazi ngiyaphelela amagama ukuthi ngiyabuza ukuthi sesikhohliwe yini ukuthi ubaba uMseleku une-WhatsApp number kaMakavuyo noma akavuyo une-WhatsApp number kababa uMseleku. Mabe nento ebalulekile edinga ukuthi bayikhulume bayaxhumana. Manje kuba sengathi because odade abakhulumayo ibona abalindele impendulo noma mhlambe bafuna uku-update, and uVuyo akaze fihle ukuthi izinto zakhe uzigcine zaba private. Even indaba yabhuti lo siyaze ngoba sekuwuye ubhuti osesho ukuthi hayi nakho udaba, kodwa bekade kuyinto enjani ebi-private. Manje kwenzeka kanjani guys? Yini le esididayo? Angisho kabi. Bahlanganile kwi-meeting njengabazali, behlanganele egameni ley'ngane zabo. Manje-ke shuthi iy'ngane sey'thatha indlela ezingasafani, kodwa kunabazukulu bane-WhatsApp number ngapha nangapha. Uthi wena ngoba ubambe i-social media, lento ekufunza yona ne-TV, nikezwa impendulo. Ha! Ngicela ukuyivala le video engaze ngikhulume kabi, bengibuza nje ukuthi mhlawumbe lokho sowukhohliwe yini, ngoba yibo abanye ngathi ba-obsessed ulaphaya uyagidagida awunazi iziyalo ezinjani ade becommunicate nje labazali sibonile kwi-show. Yazi guys, into estrange ngo-social media. Ku-social media ungagitshelwa ekhanda angazi singathini, angifuni ukusho ngendlela ezozakala idelele. Yabo ku-social media ayikho social media, ayikho into engakuvezela ukuthi yazi lo kwayena akezwa nje yena lo ohlampe odinga impendulo yabo lezi sisethi shiya phela indaba yomndeni, ishiye yomndeni awusangeni lapho, uyabona. Kodwa yena vele lento iveza ukuthi unjalo, because yini ezokuhlula ukuthi uwazi ukuthi kunabazali okufanele ukuthi behlangane entweni ebalekile, kwi-subject ebalekile, bona uhlulwa yini ukuthola leyo part. Ngoba lento inento engekho right. Manje mina ngibe ngithi hayibo mhlawumbe njalo sizolobo sithi ingoba beku-double sematheni singene phakathi because i-TV show, kanti baningi abantu abaninkinga abadinga ukuthi besizwe beluleke, because ayenzi sense manje, ayenzi sense kuthi usafuna ukulwa nobaba uMseleku and awazi ukuthi le mndeni mayikhuluma igcinephi, yiziphi izinto-ke abathe bazoyilungisa benzele abazukulu babo ulapha yaphakathi ngoba ubuka i-TV show. Hayi ngeke dade, ngiyaxolisa uma ngizwakala kabode, ngiyayibuza ukuthi uyakukhumbula yini lokho? Babe ne-meeting bahlala etafuleni elilodwa, baphinde futhi baba nama voice notes okuvela ukuthi bebekhuluma nge-WhatsApp. Wena nge-social media, nge-TV show bakweleta iy'mpendulo. Hayi angilwi nawe dade, bese ngikukhumbuza leyo part kodwa ukuthi nakhe nakuSine khona wathi nje mina uSine angazi kunjani because wayehleka ngathi yabo manje angizoyingena leyo drama yakho. Le video le bengisho uSine kuleya interview uthe uyakhuluma noVuyo and umfisela okuhle, into evelayo ukuthi unayo inamba kaVuyo. Mina ngimbamba kwi-TV show, ngimbambe ku-social media, yikho ngithi mayebuya ku-social media akabuye nento ezodayiseka imenzela imali. Mhlambe ukube ukuthi le drama ikhompyutha nento ayenzayo esimlethela imali, kungabe ukuthi uyavela nanguxolana, uyavela nanguxolana, base manje khona into ayenzayo kulula ukuthi usupporta ini eyenziwe uVuyokazi. Kodwa leyo ukuthi ngidimanda impendulo, ngifuna uqamba amanga, ngiyahluleka ukuthi kanjani. Angeke ngisho ukuthi wrong, kodwa ikhona la isala khona le ndaba because bayaxoxa abazali bebekhuluma before
and namanje awazi ukuthi bakhulume bagcinisanaphi. Manje kuba sengathi indlela oyi-receive ngayo le ndaba ubaba uMseleki ukweleda wena. Kodwa ngisho abanikazi bendaba abakufakile kangakanani kuyona. Uthola nje leyo portion naleyo portion laphaya nalaphayana. Manje igcina lento ingasenzi sense ukuthi kanti onenkinga e-deep manje ubani. Because ngiyenzeka ukuthi wena ulwela laba ngale ngemuva abazali bayazi ukuthi bayilungisa kanjani indaba yabazukulu babo. And wena ukuphi uyifeni, uyiviewer, umlandeli kodwa uyalwa. Kwenzakalani? Inkinga ekuwena ngempela uzizwa kunesikweletu abakweleta sona. Ayivale le video ngazi ngasazwakali. Bye. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga ngiqedwe. Bye.